kunjalo ke makholwa mhla imagnet ibuya yome emafini babushelembe idinga abantu abazongoba ithe iBhayibheli siyohlwithwa thina ayibonga inkosi nabasemathuneni abafe bekholwa ayoyivulekela amathuna behlangabeza inkosi emafini imagnet ibalindile kodwa ke asibuye babukasiba uthi namhlanje inkosikazi uma isithubulula zihlobo zami ngoba kukhona isikhathi babumdima sokuthandaza kuphela umthandazo ayibonga inkosi izwakala inkosikazi idlula ngoba kwafika isikhathi la idlula khona umpristi isithi lalela mpristi angisazile wena sengiyadlula manje ngiqondela maya ealtare umpristi uthixwa ilento yokuthi bonke abantu abangena la bagula kumina kodwa lo uvele nje yena uyangidlula ayibonga inkosi kwangathi understanda into yothu inkosikazi enguhana ukuthi ngelinye ilanga isihlengo sethempeli sadabuka kwathi nawe kade bevinjelwe kodwa sebenelungelo lokuyiyena haleluya yakuthiwa benelungelo lokuyiyena yathi hayi nami ngiyadlula namhlanje kumkristu eli sengiyena ayibonga inkosi uthixwa ilento yokuthi wangidlula ngihlonishwa kangaka ngoba bonke abantu baqala kumina uma befuna umkhuleka abantu baqala kumina onjani lo ovela ngidlule nje ayoguqe althare wenkosikazi uyodakwa uze kube nini ayibonga inkosi hayi mpristi angidakiwe kodwa ngiyakuthukulula umoya wami lalelani makholwa ukhona indlela yokuthukulula baba uJobe asithukululi noma ilaphi ayibonga inkosi ike ngathi baba uNcele ngelinye ilanga ngathi kube mhlambe kuyenzeka kabe nalento yezikhundla eziningi siyaqedwa ayibonga inkosi ngoba kunjenje ukena ngalezi zikhundla eziningi ezikhona bazalwane kukhona abantu bathi umkhize owuzwa isimanga uthi umuntu kade ehlabelela eshumayela simbone right yezwa ngelinye ilanga kuthiwa uyihlengile uyikhunge ngentambo mothi uyabheka baba uJobe ukuthi kwenze njani ubeswela abantu azothulula kubona ngoba uyazi ukuthi make ngayotshela umdima inkinga yami ngizoyithi kodwa emarenke emateksini ayibonga inkosi kodwa kukhona umuntu uKristu Jesu ayibonga inkosi ongaxoxeli umuntu bazalwane ethe iBhayibheli yonke imfundiso yezangane kukhona umuntu uKristu Jesu muzwa kaDlamini kukhona umuntu uKristu Jesu noma ngakuthiwa umama wekhaya akasekho kodwa kukhona umuntu ethiwa uJesu okwazi ukuhlala nabantwana bengena abazali ahlale nabo athohlabelela ingoma uyasondla asidlile ayibonga inkosi umuntu uKristu Jesu kuke kuthi ngasebenzi umuntu emndenini imdima kodwa bavuka abantu babuzane ukuthi lo yamuve uphilwa kanjani abanye abantu baze bese kuwena bayothi hayi bonathi okuzamele phela la ungakhona uma ubatshela ukuthi hayi nami ngihlela ngikosha indawo bathi kodwa kufane nawe ngoba kukhona umuntu uKristu Jesu ofihla ihlazo lomuntu khona umuntu uKristu Jesu ofihla ihlazo lomuntu webazalwane